saya kendrat bala rela sumaringi bala ilat ini bania jumlah kemudian tak sini na berta dan peni kini ke program HBD bentung ini giding na berta berjengan yang kemarin no ya aku play nukong ya pada ba paris jungi radio yobor bala ay kini ke caka na berta bentung ini giding apo jengan ke kau juga mission ya aku play ya di Kong Victoria balong di Chairman jongga BDMC bala play ke por ga jungi ya aku play ya di sa helpful maunai ba Edward GS jungi ba kabar full marngar aku play lang fi baro ki ST member jongga snong bad na ya ki member jongga BO bala play ke por ga jongki ban ya dan betalang bernyum tagana program na markade program jungi galong ka balangkot kan gebeneng or kamailan yang saya ban IT kan ke por nagaleng jong GS jungi ban ai jingkren na bertagan ke program ke balangkot jungi Sigintin aktin ni kapor HKBD bat ka program ta kasni ba mau ngi reke ya kasi world environment day mau walam ta kasi kamde kesantarik ndai kade kahap si blai te ni shimber ni kalar bang ta kasni ba ngi reke ya ni world environment day da ka ba ni thung ya ki ternai dia ki ketukan ni teli kum kadak ban reke ya ni kasni te ni kono shapi nga ka ju blai ya pada liyo dan dekat berni kan kepol menjur ya mau kum i Chairman i Kong Victoria kumbala batai da kumbala ai kuberu da i Chairman dan ai kuberu menjur ya mau ya bro staff itu napa ka office jungi menjur ya Presiden Sekretari Joko BO jong ni salai te habade entah kasih te ngampa ban penjrong harus kemudian dia ba mau ngiwan dia berke ya kan world environment day berkumpul HKBD bat bandon sia kan ka Amrit Sarovar scheme mau kan ka cakap kan ke bagi ada perjuangan ban perung ya kan ka scheme Amrit Sarovar kan ka scheme ke ba mau yo ban chna ya ka water conservation project mau kan ka cakap ban pelang mau ka cikdam kom ka jinpo sarkar ban pedap ya ki sarpu hajat lagi pung ha shwa jong santri August aja apply te hakani kepori tam kat ni nak liang jonga te sesien akibat yang ya kan ka snong salai nang ba mo limba ka jingtre stom jong ka snong hi jong ki nong ilam snong kanang nang mo nang roy nang par nang kiu hakala di development but kunjur ya ki BO but ya ki seng ki self group te nak liang jonga tak ni besbon ni duat ai jikran bade grab sabak jongi te kane ka por kan da islam ni subham khat ifada bain ai jikran balkot ani por harus si kenten na kaliang jong malang kemen ba kilayawan dan kajing kemo ban thung ya gini giding men perjengam ya ka klau ya ka betap mar kalong ka bapungsan don pi kajing kela jong ka sun beneng na kadau ba kiduna kiding kat kum kajing lap ni scientist ini kermen pada kajing ya thung ya kiding keleng-keleng kan wanra ru ya kajing ba sa simpat ya kamariang ai ku blai ru ya kajing kemo babha ka ba leng ba kajing trom joka shnong hi kibala jit ya kani ka area ka jaka jungisha ni sekendong nak benta kata water reservation hakati ka themang thi hawa nak benta ban wanra ya kajing mo ka kan salong ka bakongsan hadin katukan islam batkandon ka thma ru hadin katukan ni po ini don kam ban penne pensa ya ka tengah tunat ban yo sngew ban kaliang ka office jong video di penkre ban dam ya ka thi ka sya yang thi na ka benta ka jing mentoy ka snong na ka benta ka jing mentoy jong ka paris ni barok kawai ku blai sibun ya pi barok dia lawan hagan ka sui na ka benta ban ina kurit ya kani ka skim na ka benta ban thung re giding ban panjangam ya kani ka area ka klau ka jung kulai sesibun pada ya ki jumut tik in snack tin klau jong thi wala panya tre ba kontam ge yolat bag office jong block development officer ban aingi kum ne galat shim ne program de kum ne hi develop islam khatsundan ya Kong Victoria ibagi Chairman jong BDMC ban jukren jungi Chairman bapnya ni por udah sekretari senong jangan senong salah pada bagi laisa mangan dawan lang ni bagi PVO bagi eksekutif member jangan senong kebetulan lang di por
kani kate wei kalat kabangin dio aka jingim bat kabangin la ban yo ru ya kata jing mu jumi kabahadien ikun kiti jami bat nga ngo ba kani ka launching of Amrit cerebral site ketika kabu yangi kinong senong hamtam kalong kasyong salat jadi kasyong badan bok tam kabayo ikani nang bangila panwatra ya karoy kapas ya kani kajing pan reserve ya kan dika takamot bangi sungo ya nungkong ya commission kapelawan ra ikan dikejaka ni lembah kajing don jo commission kelairap ru ini bangin yo kalat telti banle ikan dikakam tem takasi na sim bentalang berkat pakini ki ofsa ki staff jo kablok berkat isa koba wan lang ni bat senong badan kajing long dynamic mo kasyong pelai kade benyo ni namar kinong punya jo kasyong kilong dynamic bat kim apa lang bang ila panora kalau tepat hakil yang baru dia kajin kublai bakal pangkale cha commission bat saya kadar di bala ai sungharu ya kan dia tam pangile nakamta kan dia program baru job terman pakai program jadi kalau kebajo maka we wish all the best lang takasnong salat bat nak video di dalam program gadon bat ya hantam ya kadar golong Rai, nong sensar ya kan ni kejaka jumi baro. Tang ini kian kublai subur kublai tersuper isi baro kublai. Kublai sibun na kateng jo kator barsnong isop na kublai kelunglang eti barok khoi. Wan ang barsnong imla bantuan bani hene ka pom. Andre ngi kremen bakane ka project kapala learn sa po jo ngane ka snong jongi hapo ngane ka jaka jo commission. Tanlong ka bayaj bayaj irianti kong Victoria bat ifada bat hat yon ribbon. Report. Banggan apa sama ini. Apa? Oleh Arlai. Stop. Okay. Satu. Aku boleh. Ya. Boleh. Ini. Bahabat ke? Jadi sok oleh sama.